kad se protiv zla izbori, može da kaže da je dostojno da se nazove ljudskim bićem, da nije samo stvorenje koje jede, spava, živi i umire, već i nešto više. Stvorenje koje je u stanju da pobedi zlo, ono najgore u sebi. To je fašizam. I zato, kada oslušnete pažljivo, možete da čujete i danas zvuke polomljenih izloga jevrejskih radnji. Ako pažljivo oslušnete, ako pogledate, možete da vidite tragove bosih krvavih dečijih stopa koje su gazile po krhotinama jednog uništenog sveta koji se spremao da potone u haos i ludilo. Zlo, možete ga zvati kako god hoćete, u svakom čoveku još uvek nepobeđeno. Zato smo večeras ovde. Da se sećamo, da govorimo, da svedočimo i da još jednom potvrdimo da smo mi na onoj drugoj strani. Onoj strani koja pamti, onoj strani koja nikome nije lomila ni glave ni snove. Onoj strani koja nije pitala kako se zove dete koje krvari i koje plače. Onoj strani zbog koje ljudi treba da budu ljudi. Ali tu je. Tu je zlo. Tu je fašizam. Tu je. Vidite ga, osjećate ga, čujete ga. Čujete ga, vidite ga. Kada u najvećim, najlepšim gradovima sveta, u Parizu, u Londonu, Madridu, Moskvi, Njujorku, u ime velikog Boga, ubijaju ljude koji samo prolaze. Kada u ime velikog Boga gledate 12-godišnju decu koji odsecaju glave, prestravljenim i zbunjenim. Kada vidite kako se u ime velikog i jedinog Boga pale bogomolje, ubijaju ljudi. Kada zlo preplavi ulice najlepših, najvećih, najsanjanijih gradova i društava i kada vidite da strah prelazi u mržnju, a mržnja pređe u nasilje i kad vidite da zabranjuju ljudima da govore i pišu svojim jezikom i Srbima i ne samo Srbima, eto zla i eto fašizma. I kad vidite da se žrtve Jasenovačke prebrojavaju, da im se kosti umanjuju, kao da je i jedno dete premalo ili preveliki broj. I kad vidite da se gura u stranu ona istina velika i strašna, istina koju nismo želeli da budemo deo, ali istina koje jesmo deo, istina o stotinama hiljada poklanih i ubijenih Srba, Jevreja, Roma, kada se od najstrašnijih koncentracionih logora prave radni logori, eto zla i eto fašizma. I kada preko 1000 pobijenih Srba na Kosovu i Metohiji od 1999. godine nemo čeka pravdu koja nikako da dođe od streljane dece u Goraždevcu pa do pobijenih žetelaca u Starom Gradskom, eto zla i eto fašizma. I kad vidite kako se zlo preliva, kako curi, eto zla i eto fašizma. Iako je nekad neko i pitao a čemu sve ovo i zašto se svake godine podsjećamo istog zla i zašto otvaramo svake godine iste rane i zašto svakog dana u isto vreme govorimo o istim događajima koji se neće promeniti, zašto ne prestanemo da se sećamo, zašto ne prestanemo da otvaramo rane? Onda pogledajte svet u kome živimo i onda pogledajte one koji su prestali da se sećaju. Možda će neki veliki i moćni prestati da se sećaju. Možda će veliki i moćni narodi želeti da zaborave kakvi su oni bili. Možda će jednostavno prestati da se podsećaju zato što smatraju da nije potrebno i zato što smatraju da se takvo zlo više nikada neće ponoviti, pa bolje da ćutimo o njemu. Možda će veliki i moćni zaista jednog dana